ubushize twabonye zimwe zituruka hanze y'Ubwongereza zitarabongereza ziza zigaragaza ariko isezo twabonye Abongereza top class twongera kwibuka abagabo bitwa Beckham nibura Abongereza nabo bari hejuru Abongereza isezo cyane rwose wabivuga ntiyawuteriye kuko nukuri cyane Southgate ntaga ubushobozi nganda kakanya kabaye ifite n'abakinyi ifite ntabwo yari kwe kubura Harry Kane mbabwira impamvu cyane ahita mbabwira impamvu mu mwanya abanze wenda yisubiremo niba nzisubira tugwa kwisukoza amabara cyose mudatuma wakoze amabara mutaza gutuma mvuga ko journée zisigaye zose azazitsinda nawe yibushira gutya kuri kiriya gikombe cya Premier League akamukubita amanota we mukubita amanota akamukubita amanota miliyoni zari papuro ugiye ku isoko uzanye miliyoni 100 uzanye Declan ugiye ku isoko uzanye Julian Timber ugiye ku isoko uzanye Zinchenko ugiye ku isoko uzanye David Raya ugiye ku isoko uzanye oya Jorginho bamuzanye sezishire muri Liverpool ugiye ku isoko uzanye nibikeneye uzanye Haka Havertz abikeneye nitujye kwa Liverpool atanse uretse uremera ko Chelsea yazanye abantu bavuze abantu Gakirewe umwana wanjye yatsinze ikizamini cya leta neza cyane none bamwohereje ku ishuri ryitwa ngo Fadara mu kabuga TSS kuko ntabwo mpazi pe none yaba ari ishuri ridasobanutse cyangwa ariyo rigo nabigira hano nishikiyeho n'ukuri uravugisha ukuri kuko niwe wamwohereje wihangayika ahubwo uratomboye hafi ahubwo wemewe bikayatakaza Fadara mu kabuga TSS ni ishuri risobanutse ryubatse izina kandi ry'abahanga n'imfura kurikira Nikurate Sezera ku bujiji ugana ku gicumbi cy'ubumenyingiro mu Rwanda. Urimo gutekereza aho wajyana umwana wawe? Wihangayikaho nta handi. Ni muri Father Ramon Kabuga Technical Secondary School. Ni ishuri ryisumbuye rya tekinike rya Kiliziya Gatolika rifashwa na leta kubw'amasezerano. Haganura ibyiza bihatatse. Tubafitiye amashami akurikira: Wood Technology, ububaji bugezweho, Building Construction, ubwubatsi bw'amazu, Multimedia Production, gufata no gutunganya amajwi n'amashusho, Business Service, icungamutungo na serivisi zo mu bigo by'imari, Computer System and Architecture, ubumenyi n'imiterere ya mudasobwa nuko yubatse. Hari ibyumba by'amashuri byiza, Multimedia Studio, Computer Lab, Masonry Workshop, Carpentry Workshop, kandi nyuma y'amasomo hari amacumbi meza abana baruhukiramo ndetse n'ibibuga byiza. Roho nzima mu mubiri muzima. Si ukwiga gusa kuko abana banasengera hafi yabo ndetse bakanabona serivisi z'ubuvuzi hafi y'ishuri. Abahiga barangwa n'ubumenyi, ingiro, umutimanama ndetse n'ubusabanyiramana. Ku bindi bisobanuro wareba aderesi ziri kunyerekana amashusho yawe. Father Ramon Kabuga Technical Secondary School, at the heart of success. We train people holistically. Gakiriwe urakoze kumara amatsiko reka ahubwo mutegure vuba abandi bana b'abahanga batazamutanga tubahaye ikaze abakunzi ba Smart TV Smart Radio twizera yuko mumeze neza cyane twizera yuko rero mwese abari impande zigiye zitandukanye z'igihugu mu majyaruguru mu majyepfo uburasirazuba uburengerazuba tutibagiwe ndetse n'umujyi wa Kigali twizera ko mwese rero mudukurikiye 5 ni kuri Ramon Media TV. Ikaze rero muri Smart Sport tugiye kuganira ko byinshi bigiye bitandukanye tugiye kuganira kuri Premier League amakipe ikipe zatwara igikombe cya shampiyona naye amakipe azaza muri UEFA Champions League naye amakipe azajya muri Europa League ndetse naye amakipe azamuka aho ngaho ni nayo ngingo tubuze kurambura cyane gusa ntabwo twibagiwe UEFA Champions League nayo turaza kuza kwivugaho cyane. Sindi njyenyine rero nkuko mumenyereye ni Zabaye David gusa ndi kumwe na bagenzi banjye batatu hari babiri bari buryo bwanjye hari no muri ibumoso bwanjye reka mbere ko bari buryo bwanjye Eric wewe neza mwiriwe amakuru ni meza umeze neza cyane nta kibazo meze neza rwose ndashima Imana urabona nta kintu bishinja ariko hanze turi muri studio bwira abantu ibintu byakugendekeye ikiri komeze bita umunsi wabaye muremure ariko hanze ugereranyije nakabeho ibyo bimeze neza cyane nakabeho byari kandi ujye ugakunda cyane nakabeho ni niyo mpamvu mu kanya gato cyane tutarajya muri studio kwema gakote studio ari ahantu abashyushye rwose bitewe n'ibikoresho wenda bitangaje hari nyine bikeya ubushyuhe bikaba ngombwa nyine kubikura cyane ko tugikuyemo. Okay, ndabusuje Joshua wiriwe neza David muzeza cyane nta kibazo cyane ibintu ni uburyo ubona murare yose ko rumeze hanze sikomeza ubu ngubu gishingiro rwose ubanganje gikunda kwica cyane ngoye reka rwose meze neza cyane ibintu ni uburyo bimeze neza rwose umuntu ashyushye ariko hanze harakabeho
sinzi nawe mwakamenye tugashaka rero kameze neza cyane reka twe tutumva abakozi atsa Levi uri mu maso bwanjye wowe uriho neza wiriwe neza David ibintu bimeze neza cyane bimeze neza kabisa Nta ngiye kibazo. kunyakira mu karima kawe ngiye kwakira basa nakarima nakarima kanjye nongeye kwakira umeze neza cyane Levi bimeze neza kabisa Amakuru yawe. amakuru ni meza ndashima Imana n'abantu bayo n'abantu bayo kabisa cyane nawe n'abarimu nditeguye ndagushima abarimu batwigishije abarimu baragahora n'Imana n'abantu beza abakoresha okay mbere yuko rero twitangira ikiganiro cyacu nkuko rubikomojeho abarimu bafadala muri kabuga TSS n'abarimu bafite ubuzobere mu kwigisha indashyikirwa barigisha ubu turi hano turi gukora iki kiganiro sibyo nkuko batubona nyine n'abarimu muri fadala muri kabuga TSS batwigishije fadala rero ikigo giherereye mu karere ka Kamonyi murenge wa Ngamba murakizi mwese kimaze kwamamara kimaze kwaguka ahantu hose ni ikigo rero kimeze neza cyane cyigisha multimedia production ni building construction wood technology masonry ariko masonry ni yanyuma ngo building construction hakaza computer system ndetse na business service na business ni yanyuma kuko indiyo imaze kujya muri rero cyane iyo ni fadala muri kabuga TSS rero yigisha abana gusenga ni ikigo cy'ababikira n'abapadiri gifite ubuyobozi bwiza abarezi beza ibibuga by'umupira birahari abakina basket abakina handball abakina volleyball abakina football bose barahari kandi ikigo kigisha ibigendanye n'iyobokamana neza cyane ungiraho ngo inshuro ijana kuzindi neza cyane okay twese cyane rero nari nabwiye ko tugiye kubwira kuri Premier League byose namaze kugenda tubagisha mbabwira yuko nayo yafasha Premier League turaza kuza kuyinjiramo neza yose uko yakabaye dusuje rero n'abantu bari kubanga bw'ibyuma kugira ngo amashusho bageraho 5-5 twihuse cyane rero ndahera kuri Eric mbere yuko tujya kuvuga mu bintu byo muri Premier League tuvuga ati se iyi Premier League ubundi yagaragaye gute banza tugiye se ubundi Premier League yari imeze gute yari itandukanye n'izindi Premier League z'umwaka washize murakoze David ubundi uyu mwaka muri Premier League hajemo agashya tigute rero hari kuzamukamo impano zigiye zitandukanye bakora ibintu bikomeye bidasanzwe hari abatoza b'inzaduka bari gukora ibintu bidasanzwe mu gihe abandi bamwe na bamwe bakuru abatoza bakuru nk'aba David Moyes bande bari kugenda bagarikwa ariko wenda urugero mu ikipe ya Arsenal ifite umutoza w'umwana ari kugenda wenda performinga neza uruhinja kugenda bikora cyane ikintu navuga muri uyu mwaka muri Premier League ikintu kirimo gitangaje ni impano ziri kuzamuka biri ku rwego rwo hejuru ibitego byariyongereye ndetse n'amakipe ahanganira igikombe ari gukubana bimwe bitabaho bimwe bitoroshye ese Joshua izo mpano ni impano zo mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa n'abandi bakinnyi bo mu bihugu bigiye bitandukanye nabo bakina muri Premier League nabo bari kugenda baguka nyine ni impano z'impande zose ntabwo ari impano zo kuvuga ngo ni njyewe ukuntu nabibonye sezishize twabonye zimwe zituruka hanze y'Ubwongereza zitabongereza ziza zigaragaza ariko isezo twabonye abongereza undo class kongera kwibuka abagabo bitwa Beckham nibura abongereza nabo bari hejuru abongereza isezo cyane rwose wabivuga ntiyawuteribuye kuko ni ukuri cyane okay meva akantu gato ku kipe y'Ubwongereza ikipe y'Ubwongereza akantu gato ku kipe y'Ubwongereza ni ikipe imeze gute nyine twavugaga ngo abakinnyi bagaragaje impano zikomeye cyane uyu mwaka muri Premier League abenshi ni abakinnyi bo mu gihugu cy'Ubwongereza noneho tubwire ikipe y'Ubwongereza niba yibona gute hazaba erereka ni ikipe y'Ubwongereza ifite abo bakinnyi ariko nta kintu bari kunyereka tubwire ejo bundi habaye match mikari n'igihugu cya Brazil yego umuntu waburagamo Kenny afite abasimbura beza 100% murabizi ninde wabasha kuvuga ngo iyo England irakomeye ninde wayobora mu bakinnyi bakomeye ba England byamunaniye Gareth Southgate byamunaniye kubayobora abakora mana ariko nanone dore mubwire kuvuga ngo wabuze kubura umukinnyi nka Harry Kane
murabizi ko ari ikintu gikomeye gikomeye si ikintu gikomeye cyane umuntu nk'ari Kane mu gihugu cy'Ubwongereza ngo barasimbura ngo bagera gute gusimbura ntabwo bashyira mu mukinnyi wabo reka niyo sinzi tuzi cyane ariko se byaba icyuko aricyo cyatumye ikipe ya Brazil itsinda ikipe y'igihugu y'Abongereza kandi tuzi ko ikipe y'igihugu y'Abongereza inahabwa n'amahirwe Ancelotti igatsinda Pepe nta mwataka afite ibyo bibaho tujye twemera ko hari match reka mubwire hari match zikinwa n'abatoza zikinwa ibyo turabyemera ntabwo ari ukuvuga ngo Abongereza babuze tara barazifite none se mushatse ko ikibazo ari umutoza ikibazo n'umutoza impamvu nyabikubwira tekereza umutoza kuri finale ya irushize wari ukomeje kuri iyo gato nanjye reka mvugeho gato kuri finale ya irushize tekereza umutoza ushyira abakinnyi mu kibuga atanatekereje ngo bigenze gutya niba wahererekanye akajya atunga intoki ngo uriya yitera ibyo biterwa ntabwo ari gukora ikintu ikitwereka ko umutoza atari umutoza agomba kubitekereza akamenya ngo nimbona penalty mu modoka kangahe none se kamana z'amabasi Pep Guardiola ejo uri kuri finale ya FA Champions League muri kimwe cya kane cya FA Champions League sibyo ko yafashe Bernardo Silva agafata Kovacic sibyo abantu babiri bose penalty none se mutekereza wari uzi ko barata penalty Kovacic ari kwira muri Chelsea ubwo ushatse kuvuga ko Gareth Southgate umugeranye ubwo na Gareth Southgate niba ataratekereje umuntu watara penalty ubwo na Pep Guardiola niko byagiye Southgate ntaga ubushobozi ngiranda akakanya kabaye ifite n'abakinnyi ifite ntabwo yari ikwiye kubura Harry Kane ikipe ya Pep Guardiola sibyo ntabwo tuvuye ko Bernardo Silva cyangwa Kovacic yagiye gutera penalty utirahari sibyo ahubwo njyewe tugiye kureba ku muntu wakoze amakosa muri penalty mu gutanga abakinnyi batera penalty tugendeye ku bya Pep Guardiola ejo muri kimwe cya kane cya Champions League na Gareth Southgate muri Euro y'ubushize Bernardo amakosa twashyira kuri Pep Guardiola Bernardo nagera mu erega Rashford Sancho na Bukayo Saka nawe n'abantu bakize ko hapi niyo se ibintu byumvikana ariko ntabwo bavuga ngo Gareth Southgate umuntu yari yatekereje ahubwo we yashyize abakinnyi mu kibuga yatanze abakinnyi batera penalty baramutengo Southgate byumvikana icyo si ikibazo mbere yakoze ejo bundi bamutsinze igitego kimwe Brazil ifite abaye bakinnyi akaka ariko Messi hari ikintu kimwe tutumvikana anganye na Espagne kubura umukinnyi hari zitanziza kuba umukinnyi hari Edward Kane ugakinisha Ivan Toney uvuye mu bihano ejo bundi uri Watkins n'umuhanga turamuzi n'umukinnyi mwiza n'umuhanga turamuzi ariko se indi uzayobora iriya atake y'abana impinja ariko dukeneye Harry Kane Chelsea abona Chelsea yoborwa ariko hari umukinnyi mukuru Raheem Sterling waciye muri Liverpool agati muri Manchester City amakipe akomeye yatwaye ibikombe ni nyirurugo okay reka mabwire dukomeje kuvuga ku ikipe y'igihugu y'Abongereza umwanzuro umwe sibyo reka twese buri wese ndamuhereza amasegonda 3 atubwire umwanzuro w'ikipe y'igihugu y'Abongereza impano zagaragaye muri uyu mwaka n'Abongereza sibyo Eric tubwire umwanzuro wowe duhereyeho mu masegonda 3 ugomba gukoresha neza ku ikipe y'igihugu y'Abongereza urabona nyine ari ikipe ikeneye kuyoborwa gute kugira ngo ibe yatwara ikibazo Abongereza bafite ni ukuri umutoza nabigarutseho n'umutoza nka FA ishyiramo nyine ishinzwe kurebera ikipe y'igihugu y'Abongereza ari njye muyobozi wayo nashaka umutoza mbere yuko ero igera kugira ngo azabyazemo uziratana umusaruro azagenda okay nta kibazo oye ibyo nta kibazo ubu ni umwanzuro wande ni umuvuguruza kuyamasegonda turose bigende muha nawe aragenda avuga uko byumva noneho twese tuza guhuriza hamwe umwanzuro sibyo Joshua njyewe icyo kintu cyo kwirukana umutoza simora ko ari ingenzi kuko bafite umutoza umaranye igihe nawe araba arabazi neza
arabazi neza kuko ubona yuko amenya uko abajira akavuga ati nubwo uyu nguyu ameze neza uyu twajya kurusha ariko bongeremo akantu kamwe kirungo ko kumenya ngo arabakinisha mu buhe buryo izihe system cyane ntabwo dukeneye ibintu byo kuza gukopera ngo iki ngo wazanye harimo Agwaya ngarabaza ngo urimo gukina nimero 6 ubundi agukine 5 reka cyane abo najya kure Joshua witekereza ngo Pama ari gushining ufite Bellingham cyane urinde utekereza ibyo bintu Bellingham araguha ibintu n'ibyawe ushyiremo Pama ariko akanya statistique za Pama ziri hejuru za Bellingham Bellingham n'umukinnyi mwiza je naje mfisha ngashyira tunazi twese tunabona i Burayi dore utumune umwana iteka ryose nakomeza umwanzuro komeza umwana iteka ryose ari umwana Bellingham ubu nawe asigaye azi icyo gukora ari mu ikipe y'ibikombe cyane ni gute se yatangiye no kubicira igitobo cy'isi wowe gati Southgate agumemo tekereza nagumemo atekerezemo niba nafite Harry Kane cyaka wini natekereza cyaka wini Ivan Toney yabivuze tugende kuri imyanzuro y'abo bagabo batatu dusanze Eric umwanzuro wo gufata Gareth Southgate ngo mukure mu kipe y'Ubwongereza tuzi yuko ero ibura neza agera kuri 2 cyane ntabwo ari ikintu feyi itekereza yabikoze ntabwo ari ikintu cyiza yabikoze kuko kuza muri mutoza utarimo urareba nabo bakinnyi utabitaye gusa ameze yarabiza ndakambwira David umunota umwe kujya mu kantu ke Southgate ugereranyije igihe amaranye ikipe y'Ubwongereza ni umutoza ukomeye yahoze afite abakinnyi bakomeye nta kintu arayeho kandi tuzi ko kuvuga ngo igikombe kirwana amezi 2 ngo kibe tuzi ko hari umutoza uza mu ikipe hagati agafata ikipe akayitwara akageza ku gikombe cya Champions League akagitwara ntabwo wambwira ngo wenda kumwirukana wenda niba wenda biterwa n'imitekerereze urabona ko wenda bagerageza gutereza abana babo imbere bamufata nk'umwongereza bakamara inshingano kubera iyo mpamvu ariko ngimba numva rwose nawe byaramucanga reka tumuhaririye sibyo ikigaragara cyo nakiteka amakipe abiri afite amahirwe njyewe nk'uko mbibona muri iriya rero ni ikipe y'Abafaransa n'ikipe y'Ubwongereza kuko izo kipe zihagaze neza njye sinjya kure yawe ariko ndafata amakipe 5 okay yavuga ndakubwira neza inese yose ufite amakipe 5 wowe tubwire ko ni imwe ndahera kuri Netherlands ubwira Abadage ubwire n'Abongereza Abafaransa umbwira ngendeye kuko unabonye amakipe n'imikino y'ifite kimwe wibuke Netherlands yakipinze ku match zwayo Joshua kuvuga amakipe menshi sibyo turavuga mu Joshua ikipe imwe amahirwe yumve neza niba uri kugendera kuri izi match mikari Felista Espagne ifelesti yamari n'icyo atakweretse yaratweretse ariko baranganyije babwiye Droni na Brazil asize Ubwongereza Droni na Brazil Droni na England icyo kintu babakinnyi turi twiteze ibikombe iyi yacu twiteze ibikombe ibe yagiye ikora ari kunganya nayo ahubwo wowe ikintu usabwa kutugana iki iyi kipe niyo kigiki watuga amakipe 5 naho unose yose na yose yaje na yose Champions League itangira tuvuga arahabwa amahirwe watuga ikipe ikipe ifite igikombe mu ntoki za n'Abongereza cyane Southgate azivangira bizamukoya uramenye ko Ufaransa bwo ari kubwongereza hari iyo kintu kimwe tumenye ngo Southgate arabafite abakinnyi beza ariko nani control reka twemerere nawe Joshua ndahamye yuko nawe iyo nzira n'undi ari uzisangamo ari uzasangaganyemo n'ureba rero sibyo Ubufaransa Ubwongereza uzabona ayo makipe ari ku challenge muri iriya rero cyane twigende reka rero tuve kuri ingingo yo kuvuga ngo ikipe y'Igihugu y'Abongereza niyo kipe ihabwa amahirwe n'abakinnyi bo mu Bwongereza nibo bari kwigaragaza muri irushanwa rya Premier League ishaka rikomeye cyane cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza reka twigire no kuri tene hari akantu twibagiwe kuvuga nibura reka tumenshoni ngo abakinnyi nibura batatu barimo kwigaragaza twabonye batatu babongereza mu mashampiyona atandukanye mu Bwongereza kuri Premier League uwa mbere ni Cole Palmer uwa kabiri ni Phil Foden
gatatu Kobe Mayino Kobe n'ibyo ntaho ngaho nawe rero ukongeraho Wari Watkins Watkins ari mu ikipe mbi ari mu kipe bari kumwe Watkins ubwo tuvuge ngo ibi rero yihangane Watkins ni mukuru rero okay reka rero twikomereze kuri Premier League ni ama ekipe ari gukina shampiyona ikomeye cyane gusa izavamo itwara igikombe biracyakomeye cyane kugeza ubu ngubu ikipe ya mbere irusha iya kabiri amanota makeya cyane ikipe ya mbere rero ni ikipe ya Arsenal kuko yarakinye n'ikipe yavuze izindi bitego 2-0 ikipe iya kabiri ni ikipe ya Manchester City iya gatatu ni ikipe ya Liverpool iya kane ni ikipe ya Aston Villa ikipe ya gatanu ni ikipe ya Tottenham Hotspur impamvu kuza amakipe atanu ni uko ari yashobora nibishoboka nyine nibishoboka niyo makipe atanu ashobora kuzasohokera Ubwongereza muri UEFA Champions League sibyo igikombe gikomeye cyane ku mugabane w'Uburayi reka duhere ku makipe atatu Manchester City ikipe ya Liverpool ikipe ya The Gunners ayo makipe okay ntabwo buri wese Eric ni umufana w'ikipe ya Arsenal cyane Joshua ni umufana w'ikipe ya Manchester United ariko hari ikipe ndi bumuhe ari buze kutubwira yayibonye gute Eme nawe umufana wa Chelsea gusa muri amakipe nawe hari ikipe ndibuze kuguhereza ukaza kuvuga nyine uko wayibonye ku ikipe ya Chelsea ayo makipe rero tutavuzeho Manchester United ikipe ya Chelsea tumaze kugaruka nyuma yuko tumaze kuvuga kuri ayo ngayo impamvu mvuze ayo ngayo atatu ni uko arizo zihari ziri n'izipigana nyine ntabwo zihari zagiye ziramanitse ziraryamye mu bigori sibyo okay Eric Muheriyeho ikipe ya Arsenal ni ikipe wabonye gute muri uyu mwaka w'imikino 2023-2024 ni ikipe nyine yo kwigaragaza tubwire okay David murakoze ikipe ya Arsenal muri uyu mwaka nigeze kuzamura ijwi Arsenal muri uyu mwaka yagerageje gukora ibintu nyine bidasanzwe ariko ayisaseka yarabikoze yarabikoze pe nanjye navuze ngo yaragerageje gukora ibintu bidasanzwe ariko yarabikoze ibintu bidasanzwe ntabwo ko yabikoze mu gihe nyine achievement yaba wenda yarayigezeho intego ifite ni igikombe muri uyu mwaka cyane ariko nyine iri mu nzira bitugaragariza nyine iyo shusho yayo gushaka okay mu mwaka ushize yari ifite amahirwe yo gutwara igikombe isabwa gutsinda City umukino umwe wonyine igatwara igikombe ibyo turabyemera ariko uyu mwaka yaragerageje irabikora ariko ayitsinze maranganyije City n'amanota 3 tuyikuyeho match yarayitsinze ariko mu minota 6 bakiniye yayikuyeho amanota 5 ubwo rero Arsenal niyo mpamvu navuze ngo iracyari mu nzira ariko impungenge mfite iki gihe turi mu mwanya turimo ndakeka muri shampiyona ishize yari iyoboye ifite amahirwe menshi iyoboye ariko ni kwa bwishyuye Joshua uvuze Kiyovu uyu mwaka yarabikoze ariko impungenge mfite ndetse ngiye ndibaza umwaka ushize byakisubira yari iyoboye ijuru ya 33 yego sasa iri ku mwanya wa kabiri aka kanya irayoboye ko ariko ariko wambere si byatsindwa wabita umwanya w'inizanye wundi n'agateganyo irayoboye twe abafana ba Arsenal bambabarire umuntu ukunda Arsenal wese agomba kwibaza ngo ese ibintu birashoboka koko birashoboka wibwiza ukuri wibwiza ukuri muri usesengure uri gukina na Pep mu myaka 7 amaze muri mu Bwongereza yarasi ibikombe bibiri bya shampiyona bibiri icya Chelsea n'icya Liverpool ibindi byose arabikunda wowe ari teta
wari umwinjije muri Man City yego mwarakinanye mukinanye na ibisoro n'iki muri Espagne barakinanye rwose ngo barebe n'ibintu byinshi nyine bahuriraho ariko wowe umwana nyine umuntu wakwigije umupapa ni wagutoje umwivumburo wajya gutora nawe ujya kwishakira ukwawe akuri imbere mu bikombe birindwi yakiniye yarasemo 2 mu Budage yakinnye nka 3 atwara 2 nayo aratoye kimwe ukwibaza ngo Arsenal itsinda bigoranye muri iyi minsi ikubona na Bayern irushwa abantu benshi bayaga icyizere ukwibaza ngo Arsenal ubwo no gusenga tugeze muri cyaje cya muntsindiri no gusenga muntsindiri tugeze muri cyaje cya muntsindiri nta mahirwe uri no kuvuga ngo amahirwe arahari aya mahirwe amahirwe ndi kuyiha sasa ni dukeneye nakuna nenda yakuvugira amahirwe ndi kuyiha City rero ndi kuha Arsenal nuko yagiye izi nyuma ikagenda itsinda ubundi amahirwe mbere na mbere nuko yabashije gutsinda amakipe bahanganye Liverpool ikura amanota 4 City ikura amanota 4 ibyo yarabikoze nibyo yasabwa kumwe bafushe birayinanira ariko none yagejeje kubikora amahirwe ni kuyaraye ni ukuvuga ngo wenda ayo mahirwe arimo n'amasengesho wenda niba wowe bwira abafana ba Arsenal ngo mufashe kudusenga ni ukuvuga ngo niba tugeze muri munsi ni ukuvuga ngo ikipe yose itsinze imikino isigaje Arsenal ntabwo ubwo nabyumvise Arsenal yazari inyuma arakoze cyane reka kutwetorogisha Arsenal uko yagaragaye uyu mwaka wa 2023-2024 w'imikino ya Premier League. Joshua mbabarira nawe ubwire abafana ba Liverpool the cops iyi Liverpool yagaragaye gute muri mwaka wa 2023-2024 w'imikino muri Premier League iminota 2 yonyine njye sinjya ko ndaguhera kuva na 17 bikwiye kuyarahaza Klopp ahamaze imyaka igera muri 2 niba atari icyo gihe batangiye kutwereka ko ari abatoza bagomba kuzagera gute kuzakubana bagakubana kugira ngo bene akarusho uziko Klopp yageze muri Premier League ahita atakiri muri Arsenal Mikel Arteta akiri umukinnyi wa Arsenal noneho umugabo yitwa Klopp agira gutya ameneramo atwara iki champion atwara nubwo bavuga ko yitwaye nta mufana uhari ariko yarayitwaye ibyo ntabwo yitwaye ngo yahe abafana yarayizanye ko mugabo atwitsinda rero uwo Klopp yahise agira iki ni nk'umweyo nka wa uri wo muri Apiri asa n'ukoze umweyo ba Jojo n'induma ararekura n'abandi nka bararekura bazamuha Karius arirukana nta mumaro bari bafite asa n'ushaka amaraso mashya muri Liverpool sezishize turamushaka turamubura tumusanga mu myanya ya 11 cyo kura kuri journée nk'izi Chelsea irimo yikubita agashyi araza ashyika ku mwanya wa 5 ajya gukina Europa nubwo nayo bitamuhiriye bambwiye ko atari rushanwa ibaze utavuga ngo ibaze ngo ushaka kwita Liverpool ikipe yoroshye Liverpool yaraje izana Everton from nowhere tutari tuzi imukinisha 6 turamubona izana Zoboslai from nowhere tutari tuzi iramukinisha turamubona izana umugabo witwa Makalista wenda yarigaragaje mu gikombe cy'isi ibyo na za Chelsea zaraje muri Brighton abamazo bavuye muri Brighton turamubona muri Brighton turamubona arigaragaza uwo Klopp arongera akora kandi gashya tutatekerezaga azana umugabo witwa Kumsa amushyira muri axe centrale kwansikina neza ukina neza cyane nubwo bavuga ko ari wakoze ikosa rikomeye muri Premier League iyi season byo guha Bruno assist ariko gusa yatweretse ko mu centrale mwiza agira amahirwe agira umugabo witwa Jota agira Luis Diaz banganya kariti agira umugabo witwa Monsara na muriya mwana w'umwongereza ntarimo kwibuka neza izina Rioti akoti yego inyuma gapfa umusimbura mwiza inyuma yifite Bradley na mugenzi we ne ariko nauza Trent Alexander-Arnold
afite nde Bradley Tsimikas afite Tsimikas Tsimikas afite ba Joe Gomez iyo ni squad igiye kwigeranya na Manchester City wajugunye umukinnyi ku mukino wajugunya umukinnyi ugiye kugeranya wajugunya squad ikipe abakinnyi ba City abakinnyi ba Liverpool wabona bari hasi y'aba City si ikipe yo guhangara twe twabonye ino sezo umugabo witwa Jurgen Klopp atwereka ko ari umutoza ukomeye i Burayi udafite amazina udafite iki reba Curtis Jones aba eno wataru Curtis Jones ni turanamubona kuri Call-Up y'Abongereza nta na rimwe naho uzanamubona nta naho tuzaba ariko aramufata akamutinisha tukamutinya aramufata akamutinisha tukamutinya akazana Kerere tukabura Alisson Becker mu mvune ariko umwana akakwereka ko ari umuzamu wo gutinya niyo mpamvu mubwira ngo Jurgen Klopp ku manota 9 yakoreye ku manota 10 yakoreye ndamuhereza amanota 9 naye reka tujye kuri umunyezamu wasimbuye uracyamaze kuri Liverpool cyakoze kuri Liverpool uyu munyezamu Kerera wasimbuye Alisson Becker hari ukuntu ujya ubona kubona akaruka Alisson Becker nyine karakenewe Alisson Becker arakenewe nyine ukabona ko agikenewe hari amakosa nyine agenda akora ukabona ko ari y'ubwana nyine nirakora muri Real ukabona yuko kurutoya akabaye hari ariko think mugiranye n'abazamu bahanganye muri ayo makipe muri abo bahanganye ahubwo se ariko araza agakipinga clean sheet ebyiri ku mukino oya tureke no kuvuga mu mikino vuga nuza vuga Alisson Becker ariko rero njyewe mpamvu mubwira ngo iyo Liverpool amanota yarayayo City bwo shinza amanota makere ku 10 ubwo City sangereza ubikene ku 10 yayo zaje zingizi ari ukuntu bavuga ngo hari agasirwanya kavuga ngo iyo ugendanye n'umunyamafaranga umunyamafaranga ibyo bintu turabyemera iyo ugendanye n'umunyamagambo nta byo kumbwira ngo bazanye Wataru Endo ngo avuye muri Stuttgart niba ari Stuttgart from nowhere iyo ugiye mu ikipe ikomeye hari nawe guhindura cyane turazi kujya cya Lampard hari yakinisha Bekati zimo muza muri defense azasarare ibintu yakinaga ntabwo bari kuvuga ngo biri umunyamabara ariko kumbwira ngo uramuzamu wa Liverpool bari gukipinga clean sheet ariko tumenye ngo clean sheet buriya ntabwo ari uruhare rw'iki rw'umuzamu tujye tubyemera aho kasi kipinga clean sheet yatsinze ibitego bingahe kimwe ku kimwe bamushose niyo ashotwa nkaraya hari ikintu kimwe mutarimo kumva ashotwa nkaraya uriya muzamu yavuye niba ari umuzamu hambwire niba ari umuzamu oya hambwire mbwira amarushanwa yakina amarushanwa yakina nta rushanwa rirenze yakina ukirushanwa rirenze ona natwamukuye muri Inter amaze gutwara shampiyona amaze gukina finale ya Champions League nawe ariko akora amabara uranyumva David Raya yakinaga Premier League twari tumuzi ko na muri Brentford yari umuzamu Brentford sezisize iri ikipe dutinya twese n'ikiko wayitinye se yakinnye ariko yaratweretse ko ari ikipe yakuye amanota ku makipe akomeye yakuyeho rega Premier League yitandukanye na La Liga yitandukanye ariko ndacyakubwira okay uwo Bradley yakinnye iki kuba ngiye kukubaza gufata nuzo nase uri kore wese yakinnye ngiye kukubaza ikore wisi yakuriye mu maso y'abagabo barenze yakuye mu maso nari se kamara zishize wabonye match zingeza za Korpam za Korpam hari uwo twari tuzi ubu ariko yakuriye mu maso y'abantu barenze yabonaga KDB okay reka umuntu bita reka twute ikipe ya Korpama akantu katumuri tumwe yagaragaye muri Man City maze kwizera ko yatwaye igikombe niyo mikino gusa ariko mu Chelsea ari gukora iki ni titire okay reka tujye kuganira kuri City Manchester City Cristiano Ronaldo nakubwiye ngo ndibuze kuguhereza ariko haraka tutavuyeho akago kuvuga ngo wahaye amanota Liverpool cyane ariko yaba reka mu mwanya abanze wenda yisubira tugoye kwisubira mudatuma wakoze amabara mutaza gutuma avuga ko
journe zisigaye zose azazitsinda Eh. nkaba yimushyira gutya kuri kiriya gikombe cya Premier Oya. reka mukubita amanota Yangwita. wowe mukubita mu reka mukubita amanota eh ndamukubita amanota yanjye arindwi okay Erika ngahe n'arindwi rwose Joshua we yarabivuze ariko ni nk'uko umuntu yajyana ingurube ku musigiti nawe yisha mu bino buyo nisakiriye ari kwiga inoti ari kwiga inoti nisakiriye wama Klopp ubundi afite wenda nk'arindwi atandatu n'igice nanjye naramuha ni gatandatu n'igice cyangwa gutu ubu wa mbere koresha iminota ibiri uretse koresha iminota ibiri tumwima amanota ubwire Man City neza bizi ko uko ibintu bimeze atigeze ajya ku isoko ngo agure abakinnyi benshi Palace kuri mu mwanya wa mbere uturi umutoza w'umuhanga Crystal Palace ibyo birasanzwe kora wini igitego ibyo birasanzwe Aston Villa yagushije Arsenal okay Aston Villa turayizi muri fase yatsinze Man City itsinda Arsenal n'ubundi itozwa n'umutoza bita nde Unai Emery umutoza w'umuhanga yatwaye muza Europa League umuza muri reka twite cyane mu minota ibiri cyane mabaro bikoreshe neza ni myinshi nayo umubwire Man City uze kwihana amanota ku 10 ku 10 ariko Arsenal ntabwo twayahaye naze gukabya ntabwo nkabyasinga nawe turamujaji Arsenal yatazwe turamujaji kana nakabya Turamujaji. we natubwire Man City aminota ibiri yonyine tubwiye kuri Manchester Man City City. wayibonye gute muri mwaka wa 2023 Man kane City. muri Premier League iyo ngiye numvishe Man City numva Pepe ni umuntu wari cyane rwose uko ni ukuri Pepe ni umugabo utabasha gukora mistake ebyiri zikurikiranye mistake yarayikoze avuye muri ziriga garaguwe nabi aragayitse ariwe shampiyona y'ubushize aragayitse pe abifashijwemo na Bernardo baragayika baragayika umukinnyi akunda cyane atuma bagayika efeyi yayibura ibyo ntabwo byiza Manchester ishobora kuyitwara cyane Chelsea yayibura nk'uko yanayibona yego birashoboka byose kuko agiye guhura n'ikipe imugora Chelsea ni challenge kabisa ariko Pepe ku inota rye rimwe iyo ari kurusha agutwara igikombe icyo turakizi kuko natsinda ubukirana afite ugahita asiga Arsenal mutabiri ikipe ya kabiri aka kanya ni Arsenal idafite imikino yoroshye cyane iragowe hahandi Eric yifashije ngo ni amasengesho n'ubundi ariko uko niko kuri abafana ba Arsenal kandi ikindi byarabaye nderefa yahutse mu giti nyanzovu yahubutse mu ako kantu niya Arsenal sinzi ko Pepe yatandukira nta match ikomeye asigaje ntayo kandi tuno dukipe duto arasekura atudwinga noneho ngo afite umujinya uzanabibona sinzi niba match sinzi niba ari uno munsi yararangiye ya Chelsea muri FA ntabwo mbizi gusa umujinya yakuye muri ziriga ubu yasekuye pe ubu yasekuye oga umanota ngahe amanota ngira amanota umuhaye ku 10 kuko yafashe umwanya wa mbere akongera akawurekura akongera akawusubiraho ariko aka kanya akaba ataburiho aka kanya kubera ikirara ni ikirara ariko ntawuriho ntabwo afite match zuzuye ngira kontereka ntabwo namuhiki ko indi ashobora kuyinganya yego yanayinga ndamuhereza 8 arawukwiye pe kuko tutizeye match ngo bizagenda bite buriya David hari ikintu kimwe Eric yibagiwe hari ikintu kimwe buriya Arsenal yazize zishize mujye mwirengagiza cyane yazize fura so wakibe ubuze William Saliba aravunitse aho wari umukeneye Thomas Partey nuko wagira Granit Xhaka wakinaga system ya Arteta kayuzuza neza arabuze yongeyemo imbaraga arabuze ibyo yavuze nyuma mwaka arabuze urumva nyuma yo kubura abakinnyi batatu wavuga ko zari inkingi za mwamba yavugaga ngo ndabura uyu nzana ibisubizo by'uyu mbura uyu nzana ibisubizo by'uyu ariko twese twemeye yuko ikipe ya Manchester City amanota 8 yakwiye ariko yakwiye amanota njye nakubwiye ko toze Liverpool natatu yice nabi umugabo wanjye Joga Arsenal umudazi wanjye Joga ari kuroba Arsenal igihugu niyo nahereza amanota arindwi n'igice kuko yatanze ikirenge niri gucana City niri gucana impamvu Arsenal
impamvu Arsenal none se Arsenal kuyereza amanota ari ari munsi ya Liverpool. waba uzi impamvu nyayimba reka mbabwire iyo mpamvu ni imwe gusa Mbwira resultat. miliyoni miliyoni ugiye ku isoko uzanye miliyoni 100 uzanye Declan ugiye ku isoko uzanye Julian Timber ugiye ku isoko uzanye Zinchenko ugiye ku isoko uzanye David Raya ugiye ku isoko uzanye oya Jorginho bamuzanye sezishire muri Liverpool ugiye ku isoko uzanye Nibikeneye. uzanye Kai Havertz Abikeneye. nitujya kubara Liverpool atanse uretse Uremera ko Chelsea abantu bavuze batanu kuramo abakinnyi babiri kuramo umuntu bita Zinchenko ahamaze umwaka ntabwo aje umwaka umuntu bita Timba sinzi ko nta n'ikintu kirimo. Timba yakinnye match imwe yakwa Timba ni nka Ravia yaravunitse. yaravunitse yakinnye match imwe ya Community Shield Umva iki kigiye kumubwira Liverpool kuba yarakinye kuri yagerageje gukina kuri Liverpool nayo iri mu bakinnyi nyine basa nkaho ntabwo yari imeze nka Arsenal mu Declan Rice sibyo ntabwo yari kuza muri Arsenal ngo kakagita umusaba nk'ibyo yatanze gutu utabimusaba sibyo gutu Ibyo nabyo utabimusaba ari miliyoni 100 yishyuwe none se ubu ari ubungubu n'ubushize Jude Bellingham yaje ari ubungubu n'ubushize Jude yaje twabimusaba nawe ariko ubungubu yasinziriye niba utabibona ntabwo ariko ibyo twamusabye kuri miliyoni zirenga 100 bari kumusabira ibirenge none se umusaba ibirengeje umva Joshua si umusaba ari yasabaga Benzema nibyo yasabaga Modric David ari Jude na Declan uri gukonsoma amafaranga yaguzwe ni uri gukonsoma amafaranga ni reka mbabwire uri gukoza hari ikintu kimwe mutajya mubona ejo bundi hari akajambo hanyuguye ngo k'ikiratini Ramudoita Jude Bellingham aka kanya asigaye yitirana Ramudoita ni wa mukinnyi tutakibona ngo tumure ngo yakoze kuri baro ngo yakoze pressing ngo yakoze iki akwiye kuyikora ariko reka reka kina akwiye gukora ariko akwiye tushe gake akoze kuri baro akwereka igisubizo okay arakubwira ngo dore baro wamaye ngiriye ariko okay twihuse cyane n'ubundi aya ma equipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza bajya kuvuga ni yarangiza bitewe tugiye dufite ama equipe yose bagiye mu amanota kipe Liverpool ifite 3.7 abo turabyemeranya tutemeranya ikipe ya Arsenal ifite amanota 7.5 ikipe Man City ifite amanota 8 kubera yuko yacyafite ikirana kanya Nzovu n'iri hejuru ariko iri hejuru kubera iki kubera ikirarane Man City ifite sibyo twese cyane rero minota ntabwo dukundiye ko twajya mu bintu byinshi cyane amakipe anazajya muri UEFA Champions League wenda tuza kujyaho n'iya gatanu bizategura ariko nawo mwanzuro wa UEFA ama equipe ane abandi tubwira batubyemeramo twuzuye kuko minota yagiye Eric tangaza yawe twese cyane secondary kavuga biri City Arsenal Liverpool na Aston Villa yakoze akazi iya gatanu biramutse bikunze ibya UEFA ibya UEFA byo nje ntabwo byizeye kubera ko bisa n'ibyarangiye hari ukuntu bari barabibaze bavuga ngo igihugu kizazana amanota menshi muri imikino y'Afrika muri imikino y'Uburayi ya yifite gukura harimo Europa na Champions League ndetse na conference utayibagiwe na conference ariko abonye bazasigaranye ikipe tanga nyine okay zawe baravuze bati ikipe nyine igihugu kizaba gifite amakipe menshi bitewe n'amanota menshi ni ukuvuga ngo iki gihugu kizaba gifite amakipe yageze kure muri Bundesliga kizaba gifite amanota menshi nicyo kizahabwa uburenganzira bwo kuzana amakipe atanu ni igihugu kimwe kikazana amakipe atanu muri bihugu bitandukanye kuko bariteganyije ngo ayane Liverpool ni Man City na Arsenal na Aston Villa amakipe neza ya gatanu ni Tottenham rwose mani mumbabarire kubera ko iri inyuma gakire iri inyuma yo twese cyane mu secondary mu amakipe ntabwo bigoye kuvuga njyewe ane ya mbere ntabwo muhakanye uremenye na Eric ariko ikibazo ni kimwe Manchester United the Blues Chelsea tunambaye akakanya nubwo hasi iriho urayifana ubwo urayifanishije ku ngufu ariko nyafana United nta bufana burimo ndagutsinduka aha nta bufana burimo ndakubwira ngo ikipe yitwa Manchester United Tottenham ireba nabi irarya karindwi Chelsea tuyibone kuri gatandatu Man U gatanu ubwo izo byini za Europe bimeze neza rero kandi gaje ko izo byari za Europe Man U Chelsea Mevi
wihuse cyane ibintu ngiye kukubwira aka kanya nzabisubiriramo shampiyona iri kurindimuka ibintu ngiye kukubwira nzabigusubiriramo Aston Villa ndebye distance y'amanota ifite ntabwo yemerera gukina Champions League n'inyuma yayo niyo mpamvu atatu arahari ntabwo azayikina ahubwo ari kuyikina yaratambutse ariko challenge ikipe bise Chelsea na Man U zigiye gutanga challenge kuri Tottenham rega na distance game imwe atatu amanota atatu nega ni game cyane cyane usanga Tottenham ntabitega ikipe ifite umwenda Aston Villa iri kurya umwenda ifite igitego kimwe ariko attention na za Man U niko zimeze nyine ariko Aston Villa ifite game zibaye harimo match ziri challenge cyane kuri aya makipe ayanje hagati ya Man U na Chelsea ni ikipe ntazi muri ariko ikazenje muri Champions League hagati cyane Man U ifite amahirwe nambwiye wewe mbwira ngo hagati ya Man U na Liverpool na Arsenal wewe binonekeye gutyo mbwira ati ni bingi atatu turayazi turayazi ngaho urya gatatu ubwata bwa mbere nakubwiye ngo Chelsea izakina Europa n'ubu sinisubira izakina Europa ariko Man U aka kanya bigende neza irakuraho Aston Villa umwanda bigaragara Aston Villa na Aston Villa Tottenham wiretse Tottenham ifite Chelsea ni ukuvuga ngo kandi Chelsea umwanda oya uziko Tottenham irusha mane mu tagira muri 5 gutyo ari amanota aha sigema no uri kumbwira ngo mane Tottenham ifite Chelsea ego iyo Tottenham irwaye bro ifite City ifite na Arsenal ifite musugurambya iyo ngira gahitsa akaba tugira yawe twihute cyane tugira yawe iraburero arayishinguye Tottenham ubundi si conference arayishinguye ariko David twihuse cyane inota yatujyanye reka mu minota ingahe isigaye reka gatoya cyane tugiye kuvuga kuri UEFA Champions League kugira ngo tute tunasuza sibyo ntabwo tunayitinda cyane UEFA Champions League rero imikino kimwe cya kane ikipe Manchester City yaje kubisezerwa n'ikipe ya Real Madrid kuri penalty sibyo match ya mbere urangije ibitego 3 kuri 3 birangira ikipe ya Manchester City nziza cyane itashe Real Madrid irakomeza ikipe Bayern Munich yakuye ikipe ya Arsenal byo rwose byarusha abana yitsinze ibitego 3 kuri birangira ivuyemo ikipe ya TM rero nayo Atletico Madrid birangira ikuwemo n'ikipe ya Borussia Dortmund Paris Saint-Germain ikuramo ikipe ya FC Barcelona aya ma ekipe rero yageze muri kimwe cya kabiri mumbwire ubundi gihe ikintu cyaka ni kimwe kuri mwebwe murambwira kimwe cya kabiri baravamo bate finali irone nande ese igikombe mwebwe murebye kirabi cyane David njye nkubwira hakiri kare nihaye ijambo mbabarira nta kibazo nkubwira hakiri kare ikipe yitwa Real Madrid ubwami ziramuta Bayern ihageze muri knockout stages wenda itsindira mu matsinda bahuriye mu matsinda bagize ahandi bahuri muri knockout stages iraryama Real ikikomereza yego icyo kintu rero n'ubundi uko bavuga ngo amateka yisubiramo agiye kwisubiramo ubwo rero Madrid izatwara igikombe Real Madrid urabizi rero yagize finale isi tanzitse Eric Joshua rakoze kwihuse cyane mu seconde abiri okay Real yego yakuyemo Man City yego twe tuzigo muri sale ikipe ikomeye ariko yayikuyemo ariko Joshua nabwo ngo amateka arahinduka na Real itwara igikombe bwa mbere ntabwo uri kuvuga ngo nuguye gusitanze impamvu ahinduka nuko yatsinzwe 10 ejo ndo waratsinzwe kimwe
arahinduka pe ariko nibyo arahinduka aya mateka arahinduka kubera ko ubundi twakwibaza ngo iyo igitwara bwa mbere hari ukuntu bajya kuvuga ngo ikipe ngo ni nyirayo ngo irakimenyereye ariko tuyizi Chelsea yikuramo ngitwara igikombe tuyizi Man City yikuramo ari n'igihe kigeze kugera Porto nuza Arsenal ikurwamo na Ajax nako ngo wese mwanzo wawe nuwe Ajax ko manari kutego bine yarayitsinze yakuyemo Real yakuyemo Real Ajax ko Real umwanzo wawe nuwuhe Real urayibona kuri final cyangwa se bazayitwara igikombe Real Real ishobora kugitwara ariko ntabwo ni 100%. we ntabwo yaragaze ntabwo ihagaze kubera ko hari mu Bayern yego itozwe n'umutoza bita Tuchel Thomas Tuchel yego yagitwaye muri Chelsea ikipe nayo ubwayo yagitwaye mu 2019 gutyo yego kandi yakuyemo ikipe ya Arsenal nayo tuzi kwitoroshye ntabwo ari kuvuga ngo iki ngo gusitanzitse ubwo bivuze hagati ya Bayern Real nibaze kuremo Bayern ubundi ibone igikombe okay Mevi ngiye ntabwo ndi bubitindeho ni Real ibasha Bayern PSG ibasha Dortmund finale tukareba finale Real na PSG kandi nayo Santiago nizere ko muzabisubiramo nzabisubiramo okay twizere ko rero mwamwe dukurikiye mwameze neza cyane byari ngombwa ko tukavuga tugasoza ubonye igikombe cy'isi cy'amakrebe UEFA ijya gupredicta amakipe atatu azagenda ijya gutanga qualification bwa mbere ihereye ku makipe atatu afite Champions League 3 ziheruka ako kantu warukaze ako kantu nakabonye ejo bundi bafashe Manchester City Chelsea na Real urabizi ko arizo zifite 3 ziheruka igikombe cy'isi cy'amakrebe zo zabonye qualification zitigeze zigwana zuzasizwe qualification cyane amakipe nka za Barca ziracyarwana. Okay nimwe mudukurikiye rero nahangaha dusoreje ikiganiro cyacu ni Smart Sport twabwira kuri Premier League ndetse no kuri UEFA Champions League tuvuzeho gatoya cyane nahangaha rero twe dusoreje nahangaha amasaha yacu agarukiye nari kumwe n'abatumirwa banjye General David Mevi wakoze cyane David okay wakoze cyane Joshua wakoze cyane Eric wakoze rwose murakarama twizere yuko rwose nitubatumira muzagaruka cyane ukabiro byiza rwose uyu aha ni mu rugo tuzahora hano ni muri Fadala Monica bwa TSS akandi kantu ni Smart Event Smart Radio akandi kantu kamwe yenge nari ikintu cyanunguye yenge namono wenda ni bwa mbere ariko hari ikintu bita ari ndirimbo Bruce Melody yaririmbye ngo ijuru rito ariko hano ntabwo nyega ko ari ijuru rito kabisa niba ijuru ribaho ni ijuru nyine ryanyaryo ry'umwimerere ni icyo rwose njye navuga neza cyane rero akaburi ko muko birangiye ni Smart Sport ni Smart Radio ivugira muri Fadala Monica bwa TSS ni ikigo cyiza cyane abarezi beza ni ikigo cy'abihaye Imana ni ikigo giteza imbere ibintu ni ikigo giteza imbere iyobokamana no gusenga buri kimwe cyose imikino abakina football basketball volleyball ibyo byose ni muri Fadala Monica bwa TSS twizere ko rero mukomeje kugubwa neza mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya Smart Radio Yeniza David umunyamakuru Smart Radio ciao